Hmm, 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 hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Ira. Oh iya teh, udah masak jengkol, lauk tongkol, jeung terong. Edel di balado semua pokoknya. Nah, pisang sederhana ya, tapi insya Allah nikmat. Kita mau mam sadayana, urang mam sadayana yang heula. Bismillah. Edel aus guys. Langsung mami orang boga lauk tongkol hari ini. Mamnya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya cuma 5 centong. Bang, habak. Hmm, 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 nak, nak, nak. Ikan tongkol cocok banget balado we. Tunah, dihabak. Hmm, 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 hmm,
Hmm. Iya guys, nanti banget. Ini mah hitamnya itu guys, bumbu jengkol. Hmm. Pedas. Mantap. Alhamdulillahirobbilalamin. Ilhamnya udah cukup. Ilhamnya apa? Ngomongnya nggak banyak dan tidak berisik, tidak kencang karena di sini rame jadi nggak malu. Wah, pokoknya jangan lupa subscribe ya.
Jangan lupa subscribe sampai di sini dulu ya video ini kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.